guys, how are you? I hope you're all doing well, so welcome to another class. How fast can you speak English? So let's talk about it. درتو حاجه بلايليست جمعت فيها 7 الحوايج كيعاونوك انك تدوي بزربه بالانجلي ومنهم لي كونتراكشنز هو واش كتجمع كلمه كبيره في كلمه واحده. مثلا ناخذ مثال I would like to go غتولي I'd like to go. دوزو مثال اخر he is busy غتولي he's busy so he can't talk now, he's busy. دوزو what are you doing غتولي what are you doing I'm teaching an English lesson, or I'm playing video games, or I'm going to Morocco. يلا كيما تعلمتي تدوي بالانجلي بزربه تا هذيك جيمو ابوني تبرك عليهم بزربه. يلا ورك عليهم بزربه. باي عليكم.